Ejo kuwa kane umuryango w'abibumbye ONU wahamagariye abayobozi ba Mozambike kugabanya umwuka mubi watumye habaho imvururu zishingiye ku matora yabaye mu kwezi kwa 10. Ejo kuwa kane kandi imodoka za gisirikare z'Abafaransa zavanywe mu kigo cyabo kirahitwa Faya zisubizwa igisirikare cya Chad mu rwego rwo gukura ingabo zabo muri iki gihugu. Minisitiri w'intebe wa Senegal Ousmane Sonko yavuze ko leta ye izatanga umushinga w'itegeko ryo gukuraho irindi ryemerera Macky Sall wahoze ari perezida imbabazi nyuma y'imyaka 3 y'urugomo rwa politiki rwahitanye abantu benshi. Tukiri muri Senegal, itsinda ry'abana barimo abakomoka ku basirikare bo muri iki gihugu barwanye mu ntambara yo mu gihe cy'ubukoloni bw'Abafaransa n'intambara ya mbere n'iya kabiri z'isi basabye minisitiri ufite mu nshingano ze imiyoborere kwegura nyuma yo kwita abagize iri tsinda abahemu mu kiganiro yagiranye na televiziyo yaho. Inyoni zo muri Kenya ziteye amabengeza kuzireba kubera amabara yazo zirimo n'izigana amajwi y'abantu ku bw'izo mpamvu byatumye zigaragara nk'izidatekanye kubera abantu bazihiga bakazijyana kuzitunga mu rugo.